umuti ukomeye cyane. Inshuti bakunzi ba MB Meta TV turasuhuje, nizere ko umeze neza. Uyu ni umutobe w'ibuto bya avoka. Nk'ibisanzwe tugiye kubereka uko wawutegura dukoresheje ibuto bya avoka ndetse na tungurusumu. Bana natwe kugira ngo urebe uyu muti ni ingirakamaro, kuko uyu muti uvura umuvuduko w'amaraso, ugasukura umutima, amaraso ndetse n'igogora. Nk'ibisanzwe turatangira twoza ibuto bya avoka kugira ngo umutobe wacu uze usa neza. Turangiza turafata rape turape neza twitonze mpaka ibuto byacu turangije kubirapa. Nyamuneka kora subscribe kuko ni inkunga ikomeye, ntiwagirwe kugenda udakoze share. Iri funguro, uyu mutobe ni ubuzima, ufite ubuzima bwinshi kuko utuma tugira ubuzima bwiza. Bana natwe, hari abantu benshi bagira uburwayi butandukanye kandi bukomeye, bagashakira ahantu baje kwivuriza bakabura aho bivuriza, ndetse n'abaganga uburwayi bwabo bakabubura. Uyu mutobe tugiye kukwereka uvura indwara nyinshi cyane, nyinshi z'umubiri, kuko ni umuti abantu benshi batazi, ni umuti abantu batigeze bakubwira. Uyu muti ni ukukoresha mu gitondo, saa sita na nimugoroba, kuko akarusho uburyoshye burimo ibuto bya avoka, urimo tungurusumu ndetse n'ubuki. Ku bantu batabona ubuki ushyiramo sukari, yaba nta sukari ufite ukawunywera aho ngaho. Turatonora tungurusumu yacu twitonze neza, niturangiza tuyirape. Mbere na mbere twarangije kurapa ikibuto cyacu, turangiza twifashisha n'amazi turayirapa neza twitonze. Noneho uyu mutobe uvura indwara nyinshi zananiranye. Hari uburyo abaganga biharaje kubabwira ngo tuvura indwara nyinshi zananiranye z'amoko yose, kandi ugasanga bafite imiti itandukanye. Uyu muti nuwukoresha ubuzima bwawe buragenda neza. Uyu muti iyi video isharinge inshuti n'abavandimwe, utere na komenti ko iyi channel yacu ikora video z'ubwenge zigirira abantu akamaro. Niba utarakora subscribe, tukwibutsa kora subscribe kugira ngo uze ubona video zitandukanye umunsi ku wundi. By'umwihariko tungurusumu ni ingirakamaro ku mubiri wacu. Rimwe na rimwe yica inzoka, rimwe na rimwe iyungurura amaraso, ifasha umutima mu kugenda neza, imitsi ikananura imitsi, amaraso agatembera mu mubiri wose. Ibuto nabyo bifite ikinyabutabire kigabanya amavuta mu mubiri, bityo rero bigatuma igogora ryacu rigenda neza. Birinda stress, nabyo kigabanya umuvuduko w'amaraso. Uyu muti urizewe, ukoreshe. Turasukamo amazi ashushe, niturangiza gusukamo amazi ashushe turafata ikiriko tuvange neza twitonze kugeza igihe tubibone byivanze. Niturangiza kuvanga biyungurure. Uyu muti iyo ukoresheje kenshi cyane ugira n'uruhu rumeze neza rutoshye. Uyu muti ukoreshe kuko ni ingirakamaro. Uyu muti abantu benshi ntabwo bawutubwiye, kandi uyu muti iyo ukoresheje neza ukurinda indwara nyinshi, bituma utaja kwa muganga. Ndakwinginze niba ugeze muri uwo mwanya ukiraba video, ndagushimiye, kandi ntugende udakoze subscribe. Comment, like, share, wisharinge inshuti, abavandimwe, imiryango ndetse n'abo mukorana iyi video, kuko ni ingirakamaro, izabagirira akamaro wowe ubwawe ndetse n'abo wisharinge mu miryango ndetse n'ahantu henshi hatandukanye, nabo bamenye uyu muti. Iri ni ibanga batatubwiye. Iri banga rirakora kuko nanjye narikoresheje. Nyuma y'iminsi mike nurikoresha, nyuma y'icyumweru kimwe gusa, uzambwira ngo umubyibuho warakurenze, isukari ni nyinshi mu mubiri. Uyu muti nuwukoresha ibyo byose uzabigabanya mu gihe gitoya. Bikore, birizewe. Uyu muti waramfashije nanjye, niyo mpamvu nahisemo kugira ngo ubigishe, mbereke uko bawikorera, uko wawukora, kuko naje gusanga ibuto nta hantu voka zitaboneka. Tungurusumu zirahari, ntizihenda, zigura makeya.
niturangiza kubivanga neza twashyizemo ya mazi yacu turabiyungurura, tubiyungurure twitonze tureke umutobe wacu uvemo. Uyu mutobe uraryoha, uyu mutobe ni ingirakamaro, ni umuti ukomeye. Iyi video yisangize abantu bayibone, inshuti zawe, niba harabuze umubyibuho warenze, sukari, diyabete, bagwara umutima, bikanga, iyi video yibasharinge, wandike na komenti ubundi bwo uryoherwe. Ndagushimiye wowe ugeze umwanya ureba iyi video, kuko kuyireba ukayirangiza ni inkunga kuri twe.